A Bože, ali istina je i danas u svijetu, s Bogom još nekako. Bez Boga nećete više nikako, ljudi. Bez Boga nećete više nikako. Nije pitanje hoće se ljudi danas mijenjati ili nećeju. Morate se mijenjati. U pozitivnom smislu. Morate postajati više svjesni, više ljudi srca, jer nam je budućnost vrlo neizvjesna. Morate se mijenjati. Nije pitanje hoćete se, morate. Ali počni od sebe i od svoje obitelji, a onda to svoje župe. Evo vam, raj na zemlji. Župu čine ljudi, jednu obitelj čine ljudi, jednu državu čine ljudi. Mi smo sad ti ljudi. Utoliko će nam biti bolje ukoliko smo mi bolji. To je toliko jednostavno. Počnite. Ne morate biti religiozni. Ne morate. Ali budite duhovni. Jer ako ste duhovni, onda ste nužno i religiozni. Ali možete biti religiozni, a da niste duhovni. Možete biti religiozni, a da ne vidite potrebu čovjeka do sebe. Možete učiniti sve po zakonu, sve po slovu zakona, a da su vam srca i dalje od Boga i mrtva. Ovaj me narod ustima slavija, srce mu je daleko od mene, piše vam Isus Krist u Svetom pismu. Neće se spasiti svako ko mi govori Gospodine, Gospodine, nego onaj koji vrši volju Oca mojega koji je na nebesima. To. Ako ima i jedno tužno srce, jedno neispunjeno srce, ako ima i jedna osoba koja je sama, koja je u potrebi da vi to ne vidite u vašoj sredini, Boga ne vidite onda do sebe. Uzalud onda sve ovo. Vaši životi, ljudi, Boga se ne živi onih sat vremena na nedeljnoj misi. Boga se živi non stop. U životu. Osjeća se bilo života, u prirodi, u ljudima, na poslu, u obitelji, u svemu. To je svrha ovog svega. Osretna i radosna života kad su srca ispunjena. Kad se volite. Kad Boga voli, niš mi ni teško za njega učini. Kad voliš nekoga do sebe, ili ti nešto teško nije. Jel voliš? Kakva žrtva? Kakvi zakoni propisati ljubav? Jel moraš? Ne moraš. Kad voliš, ne postoji moraš. Onda to činiš jer te nosi, jer voliš. Evo tako hoću da živite. Da tako Boga slavite. Da se tako međusobno nosite. To ljudi moji. To. Religija danas ima i previše. Nije Isus došao na ovaj svijet osnovati novu religiju. Došao je donijeti 2 zapovjedi ljubavi. A da ne govorim, kad bi bar ljudi u 10 zapovjedi živjeli, u starom neki ni u tim zapovjedima ne žive. A on je donio čak na dopunjenje ljubav. To vam je vrh vrhova. To je kraj. Ma je moć doći do toga da možeš reći do kraja, ja sad volim. Ma je moć. Analizirat ćemo polako sve. Ja vas gotovo sad želim nekako malo sve više i dublje uvesti u ovo i pripremiti. Zašto ovo radimo? Koji su tvoji razlozi zašto si tu? Što hoćeš od Isusa? Daće Bog, dao bi Bog, svima sve, ali ljudi nisu spremni primiti. Jer kad ti se da, ne možeš više reći da ti se ni dalo. Kome se više da, od njega se više i traži. Ma ljudi danas, ljudi moji, nisu sposobni za čuti istinu. Toliko su slijepi svi oko sebe. Došli smo do takve točke usijanja da kad se svi slože oko nečega, možete biti sigurni da je to krivo. Velike ideje su uvijek bile ideje manjine. Tko je ostao pod križem Gospodnjim? Malo stado. Tko je Svetog Franju slijedio? Malo stado. Ma i u svim velikim religijama svijeta i mistika kad gledate, uvijek je to manjina. Pogledajte život Gandija, Bude, manjina. Ako ćemo i generalno gledati na cijelu ovu civilizacijsku tekovinu čovječanstva do danas. A do čega smo došli? Nakon 2008 godina, nakon što je Krist govorio o zakonima ljubavi, dao slobodu od tereta, dao humanost čovjeku ili počela nova era, mi smo došli do toga da nam ni djeca pred pragom kuće više nisu sigurna. Živimo teror straha, strah od terorizma, strah od globalnog zatopljenja, strah hoće li se raspast obitelj, neće, strah od nemorala, strah od droge, strah od ovog, strah od onog, strah. Evo do toga smo došli, da se počinjemo bojati. Bojimo se ljudi, nema povjerenja između ljudi. U obitelji nema razgovora, hladna srca, ljudi ne mogu pokazati emocije, teško im se otvoriti, reći istinu, jer onda si ranjiv, znaš. Ljudi manipuliraju s tuđim osjećajima. Evo, to je tako jedno ludo vrijeme. A to je istina. A ne mora tako biti. Na ovoj župi ne mora tako biti. U tvojoj obitelji ne mora tako biti. U tvom srcu najprije ne mora tako biti. Ne mora. Samo malo se otvori.
Samo malo povjeruj, samo malo proanaliziraj ovaj svoj život. Jer prošlost više ne postoji. Možeš vratiti jučer? Ne možeš. Budućnost ne postoji. Daj mi sutra. Nema ga. Što ima? Ima samo ovo sad. Sad. I zato je Bog uvijek nov. Bog se sad događa. Sad. Imaš samo sebe sad. A sada svi vi imate dovoljno da živite sretno. A zašto ne živiš sretno ispunjeno? Pitaj se. Pitaj se što si od života napravio. Pa pitajte se večeras, ljudi, to vam je prvi zadatak. Večeras. Prva stvar, kad dođeš doma, pogledaj se u ogledalo, ali sam. Pogledaj se u oči i pitaj sebe, jesi li sretan? Evo, prvu tu stvar učini. Ma jesam li sretan? Ma je li moj život ispunjen? Ma ne trebate imati zdravlje i novac da biš bio sretan. Ne moraš. Ja sam se bar nagledao smrti i umiranja i bolesnika. Kad god idem na šalatu, u Vinogradsku, na Rebro, samo bolesnoj dječici, na primjer. Ta djeca, anđeli Božji, sretni. Čovjek ne umire od bolovani i morfij mu ne pomaže. Nema više ni mjeseca života ispred njim. Umire. Pitanje dana ili sata. Iz očiju mu sija sreća i zadovoljstvo. On sretan. On sretan. Šta je to što je u njemu tako silovito? Zdravlje ne, pa umrijeće. Boli ga čak. Novac ne. Slava ne. Ljudi, prijateljstva, veze ne. Što? Pitaj se, jesi li ti sretan? I po Americi sam bio nekakvim košarkašima, nećemo ime spominjati. Sve imaju. Erdele konja, ljudi moji. Vanjske, nutarnje bazene, sve 3 puta je žile rezo. Sve ima i zdravlje, i popularan, i bogat, i mlad, i lijep, atraktivan, sve. Niš nema. Koja ti korist da cijeli svijet zadobiš, a sebe izgubiš? Pitaj se, jesi li sretan, čovječe? Jer ovaj način života koji živiš, način mišljenja, način gledanja na stvarno života, tvoji odnosi prema ljudima, jel te to usrećuje ili izlučuje? Jesi li sret? Možeš li mirno zaspati? Evo to mi reci. Koliko od vas može zaspati da mu ne trebaju tablete za spavanje? Tko to od vas ima tako mirnu savjest da se odmoreno ujutro digne? Ako ne mreš dobro jest i ako ne mreš dobro spavati, ma ljudi moji, uzalud vam svi šoldi života mi moga. I vi to znate jako dobro. Nemaš mira u srcu, nemaš Boga, nemaš normalnog života. Koja ti korist da imaš sve? Koja ti korist? Koja? Došli mi onaj poznati slučaj iz Krka. Sin jedinac, sve mu davali, došli mi. U Betaniju tamo di radi. Njih 80, uža i šira rodbina, svi u crnini, popunili cijelu dvoranu. Ustane otac i kaže, velečasni, mi ga se slušamo što? Ova nas je smrt svih pomirila, kaže. 18 godina vozio motorčinu na pristanište prema Valbiski, na prvom zavoju, na licu mjesta mrtav. Godinama je tamo lumin i vijenac bio. A ja si mislim, eto, ima Bog razloga, da. Nećeš milom pa ćeš silom. I ja se pitam, ako je za 16 skutera dobio, za 17 i ne znam što, za 18 motor, za 19 ili 20 će auto, šta će s tim malim bit? A oni svi u svađi. Zbog 2 čokota trsa, zbog 3 grla ovce, zbog 2 praga mejaša, 2 kamena i ne znam čega. Svi proklinjali se. Pa je Bog morao valjda tako ih dovesti pameti. Ma što je ovaj život, ljudi moji? Ma tko od vas može i jednu vlast promijeniti na glavi? Ma što je ovaj život? Ma što? Dođe mi nad grob oca i plače, nisam mu stigao reći ni da ga volim. Gotovo je. Zažive uplaćite mise, zažive, a ne za mrtve. Njima je dobro gore, oni su s Bogom. Za života, ljudi moji. Djeca brzo odrastaju. Brzo sve prolazi. Djeteto 3 godine se zna što se moraš dati djeteto 3 godine. Gotovo je kad je sad u pubertetu. A što si mu, ti si bila, kad si mu trebala dati Boga i ljubavi, sad su mu uhvatile druge mušice u glavu. Vrijeme brzo teče, ljudi moji. Bojim se Boga koji je prolazi i više se ne vraća, kaže Sveti Agustin. Sve je to tako jednostavno. Ja sam došao vam samo sve to posvijestiti. I da slušate već jedanput svoje srce, vaše srce ako je s Bogom, a vjerujem da je, jer ste svi kršteni, više manje katolici, u Bogu imate sakramente Božje, pričešćujete se, ispovjedate. Tvoje srce u skrovitosti odaje tvoje, u tvojoj duši Bog ti govori. Slušaj sebe. Kad god slušaš svoje srce, nikad se nisi prevario. Učini nešto krivo, pa pečete srce, savjest, kažu ljudi.